none abantu abungeri hano bariko bara umuntu kwaragaya umugore agatandukana n'umugore we bashingiwe akaza hano mu ikanisa agashaka mundi mukobwa bagasura bakamupfukamisha bakamushingira abapasiteri bakamusengera. Ibyo bintu mwabibonye hehe? Biba hehe muri Bibiliya? Ibyo bintu bibaho hano biba hano narabyumvise ko habahari barahari abapasiteri. Sawa, murakoze. Uyu munsi ntago bisanzwe, murabona ko twababwiye ko tuzabazanira abatumigwa badasanzwe. Ibi binyamakuru ntabwo ari ibinyamakuru byo gucishaho ibintu bimwe n'ibindi, ni ijambo ry'Imana, ni uguhugura. Rero uyu munsi turashimira umubyeyi wacu watwitabye. Uyu ni umushumba ukorera muri Sepake. Uyu munsi twamuzanye kugira ngo adusubize ibibazo tuba twibaza abantu. Urubyiruko rukomeje gukora ibintu bimwe n'ibindi bitandukanye, bamwe bakabyita ko ari ukuri, abandi bakavuga ko atari ukuri. Rero uyu munsi ntituja kure n'umuco wacu, kuko abantu iyo bibagiwe umuco ubwoko burashira. Abantu iyo batakigira umuco biba bikomeye, biba biremereye. Pasiteri, rero uyu munsi wa none turakwiyegereje. Murakoze. Rero turinjira mu kiganiro nyirizina kugira ngo tutaza kuja mu magambo maremare. Jewe ufashe microphone nagira ngo nkubaze, ubanze udusobanurire ngo umuco niki, umuco n'ubukristo niki. Iyo bavuze umuco ugira ihuriro n'ubukristo, cyangwa se ubukristo ni ibintu bibiri bitandukanye, kugira ngo abadukurikiye babisobanukirwe. Yego, urakoze. Yego, murakoze. Kibazo muvuye kubaza, hari ico nshaka kuvuga nsobanura kuri iryo jambo. Umuco wacu hari aho ugenda ugira isano n'umuco wa gikirisitu, ariko kandi umuco wa gikirisitu ni ikintu cihariye kandi kiza gishaka kurwanya imico yindi isanzwe, kuko bigenda bigira itandukaniro n'imico yakavukiri. Murakoze. Pasiteri, urakoze kuri ico kibazo. None se uko tuza dukora nk'ibintu hano, iyo tuvuye nka kiwacu, iwacu ni mu giturage, twagera mu migi runaka, ari muri Kongo cyangwa se ari mu Rwanda cyangwa se ari mu Burundi, habe no muri leta zunze ubumwe nyine twarahageze, ugasanga duhinduye imico, comportement, ibyo twambara, ibyo dukora nyine, ugasanga dufite itandukaniro n'abantu bari iwacu. Ariko twasohoka hanze abantu bakatubwira ngo twataye umuco, kandi bagashaka ko kudukarifiya nk'aho twabaye abapagani. Ese ibyo bintu urabivugaho iki bijanye n'imyambarire? Mbese comportement tube tugaragaza aha hanze itandukanye n'ira ruguru, kuko hano iyo tugaragaje comportement zitandukanye n'iziwacu batwita abapagani. Murakoze. Navuze ngo umuco wakavukire n'umuco wa gikirisitu biza bigenda bishaka gusa, ariko kandi bikagenda bigira naho bitandukanira. Ku busanzwe umuco wacu wakavukire wagiraga ubufura, abantu bakaba imfura, bakaba n'imfurakazi. Abantu barambaraga bakikwiza, bakagira isoni, kandi mu muco, mu buryo bw'umuco ikiza kiwuranga n'isoni. Ariko umuntu yatakigira isoni aba yataye umuco. Rero ico nico kintu ca mbere catakaye, isoni zarashize. Abantu bituma bitwara uko batakagombye kwitwara, bakavuga ngo basirimutse, ngo ni ikizungu. Ariko ikizungu hari aho kigenda gitanira n'ubukirisitu, hari naho gitanira n'umuco wacu wakavukiri. Rero nimba tuvuga iby'ubukirisitu, haba na Bibiliya twiga itwigisha ikatuyobora. Ntiyandikiwe ntiyandikiwe hariya mu giturage, kandi n'abanditsi bari abantu bizi. Pawulo niwe mwigisha wacu w'abanyamahanga, kandi yanditse ari umuzungu, ariko niwe wagiye avuga mu buryo bw'imyitwarire
abwira abakirisitu ko bagomba kwitwara gutandukanye n'uko ab'isi. Nicyo gituma turi mu kuvuga ngo abantu bahangutse nuko barimo kwitwara nguko basanze abakenya bambara ngo n'abariko bambara, nguko babonye abazungu bambara ngo n'abariko bambara. Erega abazungu Paulo nibo yari kwahonye abereka ko imico yabo igo itandukanye idakwiriye mu buryo bwa gikirisitu. Murakoze. Pastor, ukuntu numvise uvuga hejuru y'ubufura, hari abantu wenda batazi ubufura ubwo ari bwo wakuvuga, sinzi nimba wabasobanura ubufura. Ubufura yani nyamurenge, imfura y'umurenge, ukuntu yani icarangaga imfura y'umurenge. Icarangaga imfura y'umurenge, tuvuze ubufura ni umuntu w'inyangamugayo. Ni umuntu w'inyangamugayo uza wirinda ikintu c'umugayo, akanga ko abandi bantu bomugaya. Kandi imfura, iyo tuvuze imfura, abantu benshi bazashaka gutekereza ngo abatunzi ngo nizo mfura. Oyaye, umuntu yoba umutunzi ariko akaba umuhemu, kandi yoba umukene ariko akaba imfura. Yego, mu buryo bw'ijambo ry'Imana Bibiliya izitubwira ngo imfura ngo abakiranutsi bo mu isi ngo nizo mfura Imana izayishimira. Murakoze. Yego. Hanyuma turagira ngo dusobanurire itandukaniro ry'itorero ry'iri iwacu n'itorero rya hano Nairobi. Tureke kuvuga muri Amerika cyangwa se tuvuge ibyo mu mahanga. Itorero ry'iwacu uburyo ryari rimeze n'iryo nyine, kuko ukuntu tubona nk'aho bitandukanye, ntago bimeze kimwe. Zaba zaratewe n'iterambere cyangwa zaba zaratewe n'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimugera mu mahanga bizagende gukena gutya, biba bimeze gukena gutya. Hari inyigisho zivuga hejuru y'abakristo bageze mu mahanga n'abandi bataragera mu mahanga. Yego, murakoze. Ico kintu ni kinini, kandi ico kintu kidutwaye umwanya, kandi kiratuvunnye twebwe nk'abayobozi bayoboye itorero hambere, tukaba duhaye tubona n'ukuntu rimeze muri iki gihe ca none. Kandi ikibazo tubifitemo n'abigisha barifite kuri uyu munsi. Abo ngabo itorero ubu ngubu itorero ni irya kanaka, ntiryitwa itorero runaka. Itorero ni kanaka, izina umuyobozi w'itorero ni uhaye ni uranga ni wa adresse y'ikanisa rye. Noneho rero kuko igasa na business yiwe, na kantu kiwe yiremeye, akakayobora uko ashaka, ndafite amabwirizwa avoma handi. Ariko ubuyobozi busanzwe, umuntu nta mukuru baho utagira mukuru we. Yego. Nico gituma ikanisa ryazaga rigenda rikagira abandi barisuzuma. Ariko niba mfite ikanisa ryanje uyu munsi, ni iryanje nigengaho, kariyobora uko nshaka, amategeko ndihahereza niyo rigenderaho. Niyo mpamvu usanga umuntu nkishakira kugira ngo ngwiza abantu bangwireho, banzeho, nibonera abayoboke, bigatuma ntavuga ijambo ry'Imana mukuri, kagenda ndica ku ruhande nkarijana uko nshaka. Yego, ni ngicyo itandukaniro dufite none no kwitorero risanzwe. Kandi bakavugaga ngo ni ikizungu, ariko itorero ntiriza ryiga umuco w'ikizungu, ahubwo ikizungu kigomba kwiga umuco w'itorero. Murakoze. Karuguru iwacu twagiraga za sepake, tukagira za kadezi, tukagira za serpa, za mitonde, bene uko nguko. Nano naho ahandi makarisa nyine yagiye kumera kimwe, naho za sepake, zaki, kubera ikiho bataza babyitira gutyo bakabyitira abantu. Ni kuko nyine rero barumaze kubivuga ngira ngo. Inyigisho za ruguru ni za hano, icyo ni ikindi kibazo kira cyo agisubisha. Inyigisho za ruguru ni za hano, ubona ari kimwe cyangwa ari itandukaniro rihari? Hari itandukaniro. Kandi dufite Bibiliya imwe, tugasoma igitabo kimwe, ariko tugasobanura ugutandukanye. Nicyo kibazo dufite. Nababwiye ngo ikibazo ikirimo kwerekana kandi gituma abantu bitwa ngo saba kirisitu, nuko barimo kwitwa. Pastor,
ndashaka ngo dusobanurire ubukristo bwa ruguru n'ubukristo bwa hano mu mujyi. Ese kubera ko abantu baza bashika ino bagahinduka n'ubukristo bwabo bugahinduka biterwa n'iki? Hari inyigisho ivuga hejuru y'abantu ba ruguru n'abantu ba hano mu mujyi. Wadusobanurira iyo nyigisho wenda ahantu iva, cyangwa se nimba ihari muri Bibiliya, niba ari inyigisho zivuga ku bantu bari mu mujyi n'abantu bari ino? murakoze. Noneho uko duhaye tuvuga uko wabibaza, ahubwo twavuga ku bukirisitu bwa none n'ubukirisitu bwari busanzwe cyangwa se bwa kera. Ariko Bibiliya yo ni imwe. Yego. Twese dufite Bibiliya irimo ibitabo 66. Yego. Kandi nibyo dusoma ni mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Aba bose bigisha nta handi bavoma. Ariko ikigenda gitandukana ahubwo no kumva ni nk'ibintu by'amakomantere. Mbese umuntu ashobora gusoma ijambo afite intego yatumye arisoma, bigatuma arisobanura uko yumva kugira ngo abashe kumvisa abahaye abwira. Nimba ashaka kwibonera abayoboke akabigisha ibijanye n'uko ashaka. Kandi ibyo ngibyo Bibiliya izi bitubwira ko muri iki gihe uvuga turi mu minsi y'imperuka, ko abantu bazanga inyigisho nzima bagakurikira bakihamagarira abigisha bahwanye n'irari ryabo. Ubu nyine ikibazo dufite, abigisha dufite bariko barigisha abakirisitu ibijanye n'irari ryabo, kugira ngo yibonera abakirisitu, akananirwa gucyaha abakirisitu ku ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo akabakomera amashyi akabahimbariza ku byo bahaye bavuga. Kandi amakanisa menshi urasanga abantu bitwa ngo ni abayobozi, ariko si bo bayobora, hayoboye abakirisitu. Ibyo bintu wabisobanura neza? Ndabisobanura gutya. Umuyobozi ni umubyeyi uhaguruka akavuga, agatanga ijambo, akagendera kuri gahunda. Hatopfa guhaguruka umukristo hariya ngo avuge ngo banze umpereze iyo mikoro, ngo banze ureke mbanze mvuge. Biranakavuye ntibikunda. Nta muyobozi w'ikanisa wigeze rongo. Ariko ubu nyine amakanisa hari, umuntu ari mu guhagarikira ikanisa, abantu nimba ari ukuririmba bakaririmba, igihe cyo guhaguruka umuyobozi kikagera bakamwima mikoro, bakaza bayakuranwa, yaba yifite bakayimwaka, bagasura bagakomante. Nti yaba ari Mwuka Wera? Yesu Umwuka Wera ahubwo ni ubugenge n'ubwigenge. Ubukristo bwagize ubwigenge, abantu babaye ibyigenge, ahubwo ntibayoborwa n'umwuka. Iyo abantu bayoborwa n'umwuka baza baca bugufi. Uyoborwa n'umwuka azaca bugufi, ntaza bicigenge. Ariko iyo umuntu abaye icigenge, nta Mwuka Wera uba uri muri we. Ico nico kimenyetso. Nanjye mfite ikibazo ndi bubaze. Twabajije ikibazo hambere kivuga ngo umuco n'ubukristo. Nkagira ngo mbaze, ese ko iyo tumaze kugera ino, wenda iwacu ruguru ibyo kuboha imisatsi nta byabagayo, n'imyambarire yabaga ruguru ku mudamu cari igitenge, ku mukobwa yari ijipo cyangwa ikaba ikanzu. Ariko tumaze kugera muri bino bihugu dusanga imisatsi barayiboha, baranisiga wenda gutandukanye n'uko iwacu, n'imyambarire y'abadamu igahinduka, ugasanga umudamu arashaka kwambara nk'ipantaro. Murambabarira kubibaza gutyo. Nabaza ngo ese ko twashitse tukabikora, abakuru cyangwa se abapasiteri mwatuyoboye ruguru, mubibona ko abantu twataye umuco? Mubona bidakwiriye? Mubona ari byiza ariko hari aho bigera bikarengera? Icyo nicyo kibazo nari mfite. Uvuze neza. Izo ngibyo si ukurengera, byatambutse nko kurengera.
zaratambutse bigera ku yindi ntambwe umuntu atomenya uko ayita. Turimo kureba ukuntu byifashe umuntu akayoberwa, umuntu akumirwa agafata akanwa. ni ukurebesha amaso ukareba ugacecekaga. Abakobwa bazaga bavugiriye iwacu ngo akanwa niko kabi. none ubu ngubu ni ugufata akanwa, udafashe akanwa wo bizira. rero umuco wa none wino turi n'uw'imuhira, ibyo byo ni ibintu bitandukanye. nkaha ni buha. ariko wowe wari wabona imwe muri aba namwe muri mu kuzambara zikabatera isoni, ni ugupfa guhumiriza baberwe. ariko nanone ni umwambaro utari uwabo. abagabo bagira umwambaro wabo, gituma abagabo batari mu gukenyera cyangwa bambara amakanzu. ariko n'abagabo nabo turi mu kubona mu makwe bakenyeye, bamwe bakenyeye bakambara imbega. ahubwo birya ni uwundi muco, ni umuco wa kinyarwanda, ariko si umuco wa kinyamurenge. umunyamurenge aza yambara akikwiza kandi akaberwa. hari aho bibiri ibuza gusuka. narimbajije uwasutse aba yaguye. uwasutse ndagira ngo nabasomeye ijambo ryabivuze. oyaye ntajyo wadusomeye. titwarisomye. nababwiye ngo murebe Petero wa mbere, urwandiko rwa mbere Petero yanditse, ibice bitatu, uhere ku murongo wa 3 n'uwa 4. urumva ayo magambo. kandi uwo Petero wanditse ntiyandikiye ku misozi nkiriya y'iwacu, yanditse ari mu ivire, bari muri vire, bari i Yerusalemu. reka dusomanga Petero wa mbere ibice ni 3 umurongo no wa 3. haravuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umutsatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda. kuri 4 hakavuga ngo ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utagira utangirika, umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. amen. ni Petero wa mbere ibice ni 3. ijambo ry'Imana haravuga ngo umurimbo wanyu tukabe uw'inyuma, wo kuboha umusatsi no kwirimbisha zahabu no kwambara imyenda, ahubwo ube umuntu uhishwe mu mutima, wambaye umwambaro utangirika, ni ukuvuga umwuka wo gutuza no kugwa neza, kuko ari wo ufite agaciro kenshi mu maso y'Imana. amen. turabyumva. ndagira ngo ibyo ntiturinda kubisobanura. yaravuze ga wa mugore ngo mwiyumviye ni ikinyarwanda. namwe ko murumva ni ikinyarwanda. uko se ko murumva hari ikindi gisigaye aho hirya yaho. ariko yaravuze nje numvisha avuga ngo tureke guha umwanya ibi ngibi, ariko nuramutse abikoze kandi ahantu n'Imana umwanya, tabirutishe iby'ijambo ry'Imana. numva uyu muntu yaravuze ko ntaca abayisha, ahubwo ikibazo ni uko ari umurimbo twoha umwanya, tiduheze umurimbo w'indani umwanya. noneho uko ni kurya nababwiyaga ngo abantu bazasoma Bibiliya, ariko bagasoma amakomantere akaba ari yaza gutandukanye. ntiwumva uko hayivuga uko kurarwanira uko kurirozaho, kurirwanirira. ariko Bibiliya yabivuze neza, yabisobanuye. umurimbo wanyu ntubu w'inyuma. kurumva nta kindi igeretseho. aho uw'inyuma uragaragazwa n'iki? wagaragajwe no kuboha imisatsi, wagaragajwe no kwambara izahabu, izo mwambara mu ijosi, izo mwambara ku matwi, no gusiga iminwa, no gusiga inzara,
no kwambara izindi nzara iz'Imana yaremye ntizikibereye umusatsi ariko umuntu urimo kwanga umusatsi wirabura akawutukuza ese kurya aba yawugize mwiza. n'abandi bazahindura umubiri ukabizana, abandi bakambara bakawuhindura imvi, ariko mu ruzizi imvi zanje ukuntu ari mbi, ukuntu agiraga umusatsi mwinshi kandi mwiza, ariko uri kurabona ukuntu ubu narambiwe ko ndagira ngo nihute nje muri saro baze kuwukuraho, ariko ko murawuhindura mwebwe mukawugira imvi. Mana yake ko murarwanya iby'Imana yakoze, mwabihinduye ubusa mukabona ibyanyu nibyo byiza. Yego. Mbaza kandi kabazo ngahe tubwire buke ingaruka zo guta umuco zizaba ku bwoko bwacu, kuko hari ingaruka zishobora kubaho nziza cyangwa mbi, kuko tugenda tubona umuco nkaho uhawe ugenda usigara inyuma. Nuko noneho ingaruka mbi, ingaruka ziriho mbi, kandi ingaruka tuzozibona ku bana bacu n'abuzukuru, kuko ibyo duhaye dukora ubu abana bacu bariko barabona ko ari byo byiza, ntibazi ko ari bibi, kandi ari bibi, kandi tubibatoje turi abakirisitu. Ariko ijambo ry'Imana iyo dusomye hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tuza dusanga, cyangwa se hariya mu gitabo cyangwa mu gitabo cya Timoteyo tuza dusanga Pawulo yarandikiye Timoteyo aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, urumva ngo ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga n'ibyo ukora no mu ngeso zawe. None ingeso zacu n'imvugo zacu n'imyitwarire yacu bifite ingaruka ku bana bacu, kuko ntawe uzobabwira ngo ibyo ni bibi ngo babe bakibyumvise kuko babibonanye ba nyina na basi. Yego. Ariko uyu munsi mwebwe muri ko murabikora ari ukugirira, ko murabikora mubizi, kandi ukora icaha nkana. Ubutumwa wagenera abantu, urubyiruko ndetse n'abayoboye amakanisa ndetse n'abanyamasengesho cyangwa se abayumbe dufite impunze, uragenera ubutumwa abantu b'ikanisa n'umuco muri rusange na kominote yacu tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Murakoze. Reka duhere kuri kominote yacu. Yaba abantu babwirwaga bakumva, ino ntitwaje kwiga imyitwarire, ntitwaje kwigishwa ngo twige uburyo bwo kwambara, ngo twige uburyo imico y'ino, ariko byari byiza twari dusa nk'abaje tuje kwigisha. Rero abantu barihenze bagira ngo ntacu umuzungu azakora ngo kibe kibi mu birabura, bari mu kwambara ubusa. Niyo mpamvu ko ndabona aho bigiye, iyo duhaye tuja tuzogeraho abantu bacu bambara ubusa, kandi barasa naho bahaye bagenda babyitoza, kandi abana bacu bo bazabikora ku mugaragaro. Niyo ngaruka mbi twavuze. Rero mwakagombye kugaruka kugira ngo mubere abantu icyitegererezo. Pawulo yaranditse ngo kwizera kwari muri Timoteyo, ngo kwaturutse muri nyirakuru kuraza kugera muri nyina, kurazamuka kugera muri Timoteyo. Mana ababyeyi ba none bahaye babyarira muri iki gihugu bakagombye kwigisha abana no kubatoza indero nziza yo kwambara bakikwiza no kwitwara neza. Erega ntituzohekera hano nubwo bimeze bityo, ariko tuzotaha. Murinde muziga mu muco, kandi iyo turebye nk'Abisirayeli ikintu bazigamye cyambere barwanye naco ni ukurwanira nationalite yabo, agateka kabo barakazigamye, haba nubwo bagiye mu mahanga ariko bari barazigamye agateka kabo. Natwe tugomba kuzigama agateka kacu kugira ngo ejo nidushikiriye ndimuza mwumva iby'Abasamariya n'Abayuda, ariko abagiye Samariya barashika bivanga n'abanyamahanga ngo batahe bashike bibyara amacakubiri. Natwe niko bizamera, tuzabamwe Abasamariya n'Abayuda.
bariya basigaye muri kanani basigaye muri gakondo tuzoshika baze babura uko badufata. Ariko mugomba kwitwara neza mubaye mubyumva. Icya kabiri mu bijyanye n'ubukirisitu, ibibyo ibyinshi nuko tudatashe bizasigara hariya ku idwani. Ndi mu kureba nk'aba abungeri dufite abantu barazamutse ngo ni ba bishope, ngo ni ba apotere, abandi ubu ndiko ndumva ngo bariko bararwanira kuja kuba ngo abakerubi. Niyo bahaye baje uko kera barazamutse baje ku bakerubi. Ariko two twose icyakora bimwe bari mu kubivugaga mu Congereza bigasa naho byabaye ibindi bishya ariko ari bya bindi. Ariko muri Bibiliya abase ni ba apotere baheye. Apotere azaja kubombora ikanisa, umuntu yobombora ikanisa ry'undi ngo yabaye apotere. Ako kantu akava mu ikanisa agatwara abakirisitu, akabombora abakirisitu mu ikanisa, ntazana abandi bashasha. apotere ga n'umuvuga ni umuntu ugenda yigisha akaja mu mahanga akaja agasigaye ikanisa. Niko Bibiliya yivuga. Yego, Yesu niko yavuze ngo mugende mu mahanga mwigisha abantu mubahindure. Apana kubakura mu ikanisa ngo bajana hawe ngo ureme iryawe ngo nawe witwa izina, ngo nawe uhabwe icubahiro. Nta cubahiro ico nica abantu ariko si icimana. Yego, cimana no kuja mu mahanga iriya batazi. Hano hari abantu benshi b'abapagani bakwiriye kubwirizwa ubutumwa, ariko twese ko turarwanira muri iri ngiri. Iri ririmo ry'abakirisitu bazi kuririmba no gusenga, bazi kubyina. Nanje ngashaka ngo nkebeho igisate jane inshingi ryanje niba nabonye umutari. Umuntu ari mu kubona umufinanse avuye uwo hanze ya mufinanse akamarikeba akigarurira abakristo bakaba biwe nawe akarema iryiwe nawe akitwa apotere nawe akitwa rya kanisa tigitirirwe rya kanisa akitwa apotere. Yamara kwitwa apotere ikanisa rikaza ryitwa irya kanaka. Mu ikanisa rya kanaka niyo ni adresse turi mu kugenderaho ahangaha. Ushaka kumenya ahari ikanisa bazaba kubwira ngo ni ubaze kwa kanaka. Ese yamacakubiri mu muryango wa naka. Turuzi twagiraga imihaniri ya imwe bakaba hari ngo ni mu banyabyinshi, hari ngo ni mu basita, hari ni mu bagorora. Nuko niko bimeze n'amakanisa, hari iry'abagorora, hari iry'abasita, hari benuko. Ariko ruguru siko byabaga. Reka ikanisa ni iryari sepa. None se tuvuze sepake uko kiryisi rya kanaka gute? Nta macakubiri yabagaho mu itorero, mu matorero ya ruguru. Ibi twabibonye ibi by'amacakubiri bigiza akanya byarabaye kuva muri za 80 niyo twabonye amacakubiri yo gucamo ikanisa igihe Kadezi ishe. Bari abakristo bose gababaye ba Kadezi si abandi bemeje. N'abakristo bari muri sepaki bari groupe, abandi bava muri methodiste, abandi bava ahandi bari groupe barema iryabo. Naho niho byagiye bihera. None ubu bitugejejeho abana bavukana ko baracamo hariya mu muhani wabo. Nuko bimeze. Ariko ubwo si bwo bukirisitu. Ubwo si ubukirisitu. None abantu abungeri hano bariko umuntu kwarirukana umugore agatandukana n'umugore we bashingiwe, akaza hano mu ikanisa agashaka mu undi mukobwa bagasura bakamupfukamisha bakamushingira, abapasiteri bakamusengera. Ibyo bintu mwabibonye hehe? Biba hehe muri Bibiliya? Ibyo bintu bibaho hano? Biba hano narabyumvise ko habahari. Barahari abapasiteri basengeye umuntu n'umugore. Umugore warahari, umugabo arahari, akaza bagatandukana bakamuzana bakamushingira. Hano narabyumvise. Ako batandukana mu mategeko byemewe n'itorero. Reka Bibiliya abana babashingira bari mu kubabwira ngo nikizo batandukanye none. Ariko ndibapfu umugabo n'umugore bombi ntawapfuye. Bibiliya zivuga ngo ngo umugore iyo atagifite umugabo ngo nta mategeko abakimugenga akwiriye kuza gushaka. Ariko nimba bagize divorce, Bibiliya uko izivuga ni ukuvuga ngo umugore agenda bigisha ubaziko ntagashaka.
n'uriya mugabo ntagashake kandi nimba bumvise ko bidashoboka Eh. basure bihuza none uwo muntu yatandukanye n'umugore ari umupasiteri aja mu rindi torero ava muri rya rindi yari arimo arangije ashike baramusengera oyaye navuze ngo ibyo numvise Mm. abapasiteri Mm. ubu ko barashingira umukobwa Mm. n'umuhungu batandukanye umuhungu akagayana n'umugore we akaza agashaka undi mukobwa bamara bakamupfukamisha bakamusengera bakamushingira bagakora seremoni mu ikanisa umuntu akava hanze yaratandukanye n'umugore yagera ino agakora ubukwe bakamushingira kandi babizi kandi ayo makuru azwi afite n'ababyeyi wenda b'abapasiteri Yego. bazi ayo makuru agasiga umugore bakamushingira bagatangira kuvuga ngo biremewe ko batandukana ngo kubera impamvu izi n'izi kandi bibiri itazemera aho kandi abo ko barabahereza ko baranywera ku gikombe ko baranywa ameza abapasiteri bakabaha ameza kandi ntibahaye babahonya rero barabahonya aribo babashingiye ndabizi hari abadukurikira n'iziya nama wababwira mbere abo bantu icyo ni ikizira mu ijambo ry'imana bibiriya iravuga ngo umugabo n'umugore baba babaye umuntu umwe nta kizo batandukanye kandi nimba yaravuze ityo bibiriya ntiyari iyobewe ko hari abazorwana bagahura n'ibibazo ariko nicyo gituma baza babigisha bakababwira ngo akavuga ngo azomwihanganira bakavuga ngo bazihanganirana tutobyara twobyara uzanye uwa kabiri abaguye kandi uwo muntu waza nimba usize umugore wawe mugatandukana ukazana undi bibiri yikwita umusambanyi utuye uri umusambanyi buri gihe nimba uzomara imyaka 10 uyituye uri umusambanyi kandi n'upfu uzohambwa kimwe n'umusambanyi wandi watenzwe nuko ni ku ijambo ry'Imana rivuga yeme timugakora ibyo bintu ntago byemeye muri Bibiliya hanyuma reka dusoze ariko igitangaza ko birakorerwa mu ikanisa abapasiteri bagashigikirizwa ndo bakazishingira kandi bamara bagahaguruka bagatanga ameza abo bapasiteri ni babikorera ino ariko nimba dutashe abo bapasiteri ndaho bazakirwa n'ubwo bahe bakora iyo mirimo iyo ni imirimo ipfuye none no kuvuga ngo umuntu ubupasiteri ubikora kubera ko uri ahantu cyangwa se kubera ko izo nshingano utazikoresha nk'uko ziri aho mana yake hari abihamagaye mu murimo w'ubukozi ese ubundi ruguru bamusengera ku bupasiteri bashingiye kuki hano babisengera bamusengera bazaga bamugenzura bakamureba akera imbuto zituma bamubonamo ubukozi bazokora ibikwiriye kandi mu kumusengera bazaga bamutongera Bibiliya bakamusomera Bibiliya bakamutongera ijambo ry'Imana ku munsi yakoze biriya zoba yaguye kandi bazamukurikirana noneho kuko afite abamuzaye yazaga agendaga n'uwimba yonagize n'uwo mutima agatinya aho abikorera afite abamukuriye naho hano none se bishope afite ahandi hamukuriye se uko yarahekeje niwe arasa ngo none se ubundi twagira ba seretanda titubagira se none ba seretanda niwe bishop nimba ariko bitwaga abo babishope nimba ari ba seretanda ariko hano bishop ndagira ngo ari hejuru ya ba seretanda ari hejuru ya ba sikofu hano nibashake babe hejuru hano ni ukuvuga ngo iyo peti ni nk'urwa mareshari none hano ngira ngo bamaze imyaka nkingahe basengera imyaka mfite amezi 5 kuri kwa gatandatu ariko ko turarwana n'ibyo bintu murakoze cyane abakunzi bacu mubyeyi wacu tuzamugarura afite inama nyinshi cyane zitotangwa mu kiganiro kimwe kandi tunagushimira cyane tuzamushaka tuzamusanga naho atuye ariko akomeza atange zino nama zirakenewe hari uzabyumva atarabizi hari abantu babwira ko gutandukana hariho impamvu byemewe kandi batubwiye ko Bibiliya zivuga ko mu byiza no mu bibi mubyaye mutabyaye mutunze mukize mukenye ni wa wundi Bibiliya yo yemera iki urupfu rero naho ubutaha murakoze